पृथ्वी मोंग अमु ओइदोरिब्रा खंगदेदा मोंग की पाउ तारकले ngasi France related angakpagi wa matai amasung masi really angakpani maramdi France की साइड तगी precaution की अदुगुंब order of picresini maduti makoina hai France के related like France की citizen oigera natraga any France के related makoi sing ase huji Iran to lebi sing ase makoi ase yang na yaragati huji mathang की flight ta nangi pochai puraga loina thora osini aduga थोरकलो अदुगा करी ओइदोरि मो हाइबसे फ्रांस द करी उबो खंगदे इवन डोनाल्ड ट्रम्प ती ईरान दा था अनि की अल्टीमेटम मो पीदना लै इस्राएल को पुलगा मौदी ईरान नखोय अखोइना हाइबो वासे अखोइना निंगबो मोंगदा मसी दिल अमा टेबल टॉक अमा तोदना वाफम लोइसन सी नत्रदि नखोय द पीरिबो टाइम असे ओनली 2 months किनी अदुगा नखोयना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट तोदना न्यूक्लियर weapon achieve tauba oikhiba haibase masidi oithokloi amasung masi international atomic energy agency na thingi amasung even Israel amati ekhoina madu yate si open wani Israel laibani na nakhoi nuclear weapon gi adugum country obi aroi sini aduna hojik France na akan hairi 2 months ultimatum p krabsi 2 months loi chala kadori bra aduna kari or kadori bra haibse khangmangam de aduna hojik France ke missing Iran the lady basing loina ki loina thora u yarabati hojik ki oiba hojik ko oiba flight te ka tonga lakpiro chini nangi langi apang pudra masik order se France ke Emmanuel Macron ki site tagi high kre hena tari masik loina apang amna only Iran the lady mo ki citizen sing tagi wanate France ki inter France the lady kriba मियोय पुरमक पब्लिक पुरमक प्रजा पुरमक ता मसीगी ऑर्डर असे मखोय पी बगी प्रिपरेशन नि अमसुंग गवर्नमेंट की साइड तगी मसीगी वफम असे मखोय लाउथोकदोरी प्लान अमा तौखरे प्रोग्राम अमा तौखरे मदि फ्रांस की मियोय पुरमक का वार ओइरपतारगति चाउना यूरोप की मरक्ता वार ओइबतारगति यूरोप से काइबगी फिवम अमता लागलेसिनी इंटर यूरोप मनुंगदा इंटीरियर ता मपान तकी नते मनुंगी ओइपा ब्रेक अमा वार की मोंगना वार से कनागदी ओइदोरी मखोय मसेन तौगतमते एट लास्ट ओइगदोरी से रशिया गनी रशिया यूरोप रशिया अमेरिका गनी रशिया सिनी होजि खोयमक की चेन खोयमक की चौब अरुबो से यूक्रेन लॉस मींस यूरोपियन की लॉस नि अमेरिका की लॉस नि अदुगा होजि न्यूयॉर्क की मखोय की न्यूज़पेपर सिंग दा चौरबा Mayek na iduna leire sini headlines oire modi Ukraine amati Russia ki war ase Putin oigera ama Trump oigera makhoi sini am kana hotnaraga su masida power kya lei world ki power amana masigi war se ohen khibani world ki power ma thoujal ladana adubu masigi war se oikhrabe tungda hojik amuka back chatpagi we leitre sini modi final stage changre final stage yoraga mate halakpa chi luidana adum haina chen thakra ising hangalak palubugum na war ase aduki matik level wang na kumkhre malti halak pe aroi sini aduna America gi hujik ki mokoi newspaper sing sida lire sini maldi yamna lap na yengbiro Delhi bahut dur gi wani maldi Ukraine amti Russia gi war ase peace lom de lakpa gi phibam su udesini aduna hujik Europe ase war की दमकते प्रिपरेशन लौ नखरे कंट्री मयामना मखोय यूरोप की कंट्री war की दमकते रेडी लौखरे अमदो रशिया दो ऑलरेडी रेडी ने ट्रम्प लाक अंबकी दमकता हदक war असे याम साथिना स्केलेट ओइबदगी हिंगबगो आनी ट्रम्प करिगुम लाक लमजगदी यूक्रेन अमति रशिया की war असिना अचुम war अमा यूरोपियन गलोइन न थेंगनबो war अमा ओइखिबदा लैरमलबनी ऑर्सेनिक मिसाइल फावदा मदु न्यूक्लियर हेड पुबादु कुम मिसाइल नि मसी फावदा रशिया न पुथोरखरबनी अमरोमदा अमेरिकाना मखोय की न्यूक्लियर वेपन फाउद ब्रिटेन दा पुबा होख्रबनी ब्रिटेन दगी मखोय की डेंजरस मिसाइल सिंग अमेरिका की डेंजरस मिसाइल सिंग रशिया दा कापा होरबनी वासी की चैरक सिदा इलेक्शन ओइखिदुना ट्रम्प लाकपना वाफम से खर चेंज ओइखिबै वानी अदुबु होजिकसु मखोय की सीजफायर प्लान असे होटना बया होटनगसु मसिदा मिडल ईस्ट की कंट्री सऊदी अरब चंगना अमम चंगना अदु अरबसु मसी पीस तोमद पुरप यादना लैदौरे मसिना मैक्रोन हाइक्रे फ्रांस की कांगुमना हाइक्रे अदुना अखोई की पब्लिक सिंग होजिक वार की तमकते एट एनी मोमेंट वार उखबिया रशिया मदी यूरोप की मरकता मरमसिना पूरा मक्की सेफ्टी किट अमम रेडी तौसिनी सेफ्टी किट असिदा मखोइना हाब 72 hours around 3 days मुक्ति पब्लिक पूरा मक मसा मसा की प्रिपरेशन लोबो मथौ तागने दी मतम रियो फावदा गवर्नमेंट की साइट की पब्लिक ता हेक्ता मतंग योहलप यारोय अदुना पब्लिक मसा मसा की ओइबा मसा की किट करिनो किट असिदा करी यावरी मसिदा मोबाइल चार्जर पावर बैंक कैश अदुगी मतुंग द सेफ्टी की दमकते हिदाक लांगथक चाना थकनबगी दमकते करी मसी पुरमक असे
list ama tawraga masi ready tawro haina order bi tawkhi masi preparation lawre amasung masi gi order lawthorpi go wafamni Europe ta adugum condition gi phibam oikre aduga asi oisu oiraklani aduga Middle East ta hajik chak nariba mai chak ase masina prithibi mafam khuding da su masi loina related laiba aktani prithibi ase global village ni adu mafam amda chak lakpa tardi mafam amda chak pa tabani hajik Middle East ki condition du khambira dana hajik Gaza manung da ground operation changkre Israel adugi matung da Houthi hujik attack tawrakli Houthi de attack tawnu aisu yadre Houthi ge mathakta amaka America ne attack tawri Israel amadi Iran gi marakta amaka tension gi phibam lakli Russia amadi Ukraine gi maraka chatharibu ara hujik peace ki mong de lakngai su ai leite aduna maram warga prithibi ase chaknga sadori masina masi oira hujik Taiwan amadi China gi marakta su tension se tam tapno manung do oikhlakne hairi China gi manung da hujik ka shanti nate China gi manung da hujik shanti nate China gi Jinping asi ga makhoi gi military department chawrba army department am leirise masiga saudarakle hairi aduna Jinping ase magi post gi lothokpa gi phibam da su lakle adu su yam kana nainare China da army officer sing nungaitre China da army officer kaya mangle amasung makhoi si arrest tawduna hapten khochen batawre sini aduna hujik makhoi government gi against the Chinese army sin rebel toraklaga hujik leiriba government ase phukki gadra madugi wafam ase mention tawdarakle asina prithibi gi mai kai khuding da hujik chanang khainang dara China da masagi oiba manung da charang khainang dara hujik China na Taiwan loning baki lumba khot pase handa amak tawsilakle somda South Korea amdi North Korea gi marakta su tension oiba asomda Russia Ukraine gi maramna America Britain German entire Europe ka tension oina ba somda Middle East yengla hairaga ti hujik Gaza gi war Palestine gi war asina entire Arab countries amadi NATO ga against natra European Union masigi against oisalaklaba amarom da India manung da kai tawri India manung da hujik ka hanagi peace ki system du natre hujik India manung asisu hujik anaiba isingi sector mo erakle political effect lakador misina masi dharma karmata amana amabu usittaba amana amabu dharma bu usittaba masa gi dharma dun heli khanra aga amana amada attack toba masi gi systematic naidaba system ama chasilakle prithibi gi akhoi gi imaramta iramdam manipur da kari phibam no masi long time unstable oibagi phibam ni oira is long time munabagi masida ingdana shantida leibagi phibam ma ude asigumba condition sin urise adu France da makhoi gi public da gasi makhoi kit ama ready tawraba mi purama war karigma tanaklagadi aroi bada icham chamna war oinagasu last nuclear war oirakani amusu nuclear bomb ka attack tawnar patardi kari pot isa na precaution na hobutai madugi matang da hujik guideline pi thaba hawresini masini hujik ki condition oirise